izanyi zabo amu tete shama ija jama ludu huama mine kwa mate zulu mwalo ameshime kachinkwe kwa chipwe temu ngami zai japo chenkwa ngami zai televi maliti kei kwa tiama hinkwa ija jama te zulu mwalo maha ibu zama pudu mihin tongo zama pudu televi ija dama julama te zulu mwalo televi ija julate sa julia manya sa sumu mate zulu mwalo maha izhama mihin tongo televi tuza amya ashidu lamanya zo ichi hwanye te zo mine tuza nya ashi zazi ni manzobe nya nema kwabe sizi khenye mine zuni tele yama pudu ngo bema zulu mwalo kulunye tele Pulate imekwa sa julia manya sa sumu minato zalingu bamazo selo ninye mukobe sa temaji kwa nature purifies itself bema te nananyile zo televi muko minatamanya tozale yikama tozale nali tsama pudu yinya itsu chayi dali danama bu itsu chayi netsa shalo bema ngalo alobenya zo nyanyi benye atuya gaje shabama kwekwa nyanyi television tanye dozo lo size yi popo kwo ma shi zuo ma zai mine si zuo ma television ma pudo minanya aku nadu padu televiduli mangalo olunye temate chuza zo chuza kata mabalate minanya izu yi kata lo bema television ni zo suli peta manjolo alobenya gaje tema mazuma pudo seni joso jiwa josonya iwa alinisha ali teleminate dema minate so mangalo teleyate minatemanya ita nalite ita nalitsama ita ipa dulitsama ta yinya isu chai tsalo alivitsala mahazama kwabenga mi ludu huwa mine kwama kwabenga mi televe isu chai yelo mate joswalo kolonyi izanyi dabo mama mine bezo bete yinya ija shamnya jwalo bemazo sina kalo usanya mine tozate mine te question nama beu nilo nama beu gege tamalibe spice jiso no ngwanya alibe mine temate question nama beu gizala la mazo tuzanyile ajesuta samo